Tala Fou o tala mai Ausetalia le radio Samoa mo le nei sa tofi. O taunu nei le palemia Ausetalia Anthony Albanese i le Torres Strait mo tala noanga e whatau sana fuafuanga mo se leo o i lato wia i le palemene. O le palemia atoa ma le Minister le Indigenous Australians o Linda Burney ma le Senator o Anita Green le olo o awhia i le malanga. O fuafua lua aso i e whai ai whonutanga ma taitai matangata community. O le mata uputau o la whatala noi nai e whatatau i lana fōrasanga na whai se temi watea e whapeo le a whai ai se fesili o se referendum e whatatau i se leo o Indigenous Voice i le palemene ia atoi manisio suinga i le whawai. O stete ma teritori Ausetalia wadi iputia ua mariri uma e lango le fuafuanga le whainga malo le federale e whaawau na nga i numa i le mata upu i le Uluru Statement ma le Voice to Parliament e pe ona whaanga i nei e le palemia. Ua toititi fitsa lau 5 kilo le mamafa le fuala au whasaino le aisa le ua whaamaunia mai nei na mau le maenga o le Border Force Ausetalia ma ta ua sana na mai i containers na au mai i se waa i sini. A pese ripoti ma le 7 News o le container na au mai le uta o tiles na au mai mai fuala au whasaina whetau ina e fōringa o se kulupu so tu la whono whawa malo International Crime Syndicate o lo i tu o le nei ngai o inga. Ta ua masina na te nei le whaai unga na mawai le Border Force le sapalai tele lea malongo ina i roa leo. Ua ta ua le waa sa taula le wafu i Port Botany ai na sau mai le United Arab Emirates e to toru ladi ua pu e leo le vaisa nei ma a whai e wha maunia morianga na winga o le asoro ato e le wharipui. O le tau a whai o le nei uta e siria mane ono se lau fitsu 5 miliona ma ua whai roa e leo o le uta u pito te lele ua maua i se sue suenga ua ngāru e whatasiai ma isi vaenga sue. Wa o le 5 awhera o whai o pōnesi tupe Ausetalia ua o foina e nisi whare ainga i ni tangata whai ngāruenga e fia ngārurue mō lātou. A o whai te tele pere whaafita auri o le lava o tangata whai ngāruenga whae lo mai le so se tasi o tangata whai pisi nisi wa i o foina le 5 awe. So o se pōnesi pe a whai e seini tangata e whai ngāruenga mō ia maana whare ainga ma o lo te lea wanoa. O le Sydney Restaurant Group, lea lātou te whaangaio ia le tele whare ainga, e mai se rawa le aisini, o whaelua te tau no o atu i le tau mawhanawhana, o whaalua ina lana au whainga ruenga o lo iai, ina ia so longa le iai mato e fo i au unanga le tūranga na iai mumua. Wai mai le pula le company lea, o le lava lau whainga ruenga, e mafuaio na tāpunia pisinisi, o se tūranga o lo tau mawhai e alofia. O lo talo foi le pule talo sia ia rifia e foi mana fai o tangata e mawhai na whaatanga e mananga mai Ausetalia migrant workers e whai ngā ruenga ina ia mawai se whasosoani mo le maua wanoa whai ngā ruenga o lo o mātala nei. O toi o atu foi le siria ma le walu awhe tangata a fia le COVID te tonu o le rua se furu whai tū lātar wai i New South Wales la waia ma le toa fast food tolu o tangata ua mani liu. O whaamaunia mai fo i e walu afe se lau fast food wiwa i lātou whaamaunia la fia, ma le lua afe fast food wono o ngase COVID wa tau fia i le wharamai. O whaamaunia e fo i e fōringa, o toi si ia e fo i le toa tele o tangata a fia i le whaamai. I te tonu lava i o le stete anu i Sawalese, e fōringa o toi o lava whewa inga ma le vainga masani i asu taitasi, a ole i o mai le whaamai, ono o le tumutumu no fuanga whaatau, tau le toi vai a fo ni tari fufonga, ma whaatasinga ua pei lava foi, wa leo o toi ei se whaamai. Wa mai whina ngaro whaadio nisi o rātou i ei Tala Fou, wa i loa tūlanga tau le puipuinga mora COVID, wa mai a fo e no whai atu i puipui uma te tau no whai, pau le tūlanga o le puipui rawa le tangata ia o lona soifua malolo ina. Tara mulimuli, o Mona Lisa Soliola, o le isi ingoa lea e le taumate le a whaafunga ina telefoi, i se teime leo toe mamao mai li pote lau whaasara lau i ta alonga laka piriki i le itu pao tama i tai. Wa ripotia le APC le vasanei o le tamaitai o Mona Lisa se fulu walu tausanga le matua o le ata alo mo le ulua i teimi i le Dragons i le whetawinga ma le au malosi le Titans i le aso sa nei. Whaeloa le ripotia le APC se whamtaranga Mona Lisa na manatu i le tausanga na te neilan ta alo na amata le tausanga na te neilan ta alo le au St. John's vei tai o le mau o le avanoa le ata alo mo le Dragons o se fia fianga tele mo ia. Wa mai aia na te iloa o le ta alonga sawa
Peitai, o le avea o ia o se teine ta alo le NRLW, e te tau na ia talitonu i lona tangata, ia masa whainga tā fo i ngā ruenga sa whaatino, ia o ai i lea tūlanga. O Mona Lisa Stasi o le whaita wafa tupulanga Samoa i Ausetalia nei, o lo tausini o i whaanga tama i le ngata le lakapiliki, hao isi fo i tā longa o tūlanga le iai, ma whamri na i alo o le tātou tunuu i te tonu o Ausetalia, ma le whaamau malo. Tala nana radio Samoa, mō le nei a sa tofi.